Ivan Knezović, če pogledamo še malce nazaj na tekmo z Velenjem, končan niz 4 tekem brez poraza, čeprav ste imeli dovolj priložnosti, da bi tudi v Velenju obrnili tekmo v svojo korist. Kaj ste rekli, škoda, kaj se končao ta niz, res smo imali lep zagon, mogli smo neki stržiti već da bismo se lako odvojili od zasledovalaca prvih. Škoda kad se to zgodilo u Velenju, mogoče čim prej to pozabiti i gremo naprej. To moramo čim prej, kao sam rekao, pozabiti se usmeriti na naslednju tekmu. Če pogledamo lestvico, Koper vas je ujel na 25 točkah. Spremljate lestvico iz kroga v krog ali ste osredotočeni le na tekme? Mi smo osredotočeni sami na sebe i vemo kaj delamo i kaj hoćemo doseći tu sezonu i vedno pogledamo kje, kako i kako da bi analizirali te nasprotnike, ali da se neki velike obremenjujemo, z drugimi nismo. Sledi tekma z Gorico, vedno so bili to zanimivi obračuni, verjetno bo tako tudi v sredo. Pa kod Gorico, kod Velenja svaka tekma bo zanimljivija. Ako nisi pravi, ne moraš se velikim nadati. Čim prideš dobro u tekmu, čim dobro odpreš, velik se možeš nadati, ničemu se možeš nadati. Tako da Gorica je vedno Domžalam dobro igrala, tako da upam, da taj put ne bodo. Ta tekma bo posebna tudi zaradi dobrodelne akcije. Zbiramo hrano za Anino zvezdico, tudi igralci ste že pristavili k tej dobrodelni ustanovi in verjetno želite tudi, da vaši navijači pridejo pomagati tem družinam. Upam, da se čim več navijači odazove to lepo akciji kad smo se začela tukaj Domžalam za Aninu zvezdicu, lepo je pomagati drugim ljudima, tako da ih vabim sve da pridu čim većem številu i pomagaju. Najlepša hvala in srečno. Hvala.